ताळगाव पंचायतीचेर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आपले वर्चस्व कायम राखले। बाबूश समर्थक पॅनलाचे 11 उमेदवार वेचून आयिल्ले। यानादी बाबूश मोन्सेरात पॅनलाचे 4 उमेदवार बिनविरोध वेचून आयिल्ले जाल्यार सोमारा बाबूशाचाच पॅनलाचे 7 उमेदवार वेचून आयले। So that also CM has assured that he will help us. As for Panchayat, we will continue to do whatever work we can through the Panchayat. So we have the support of the government plus our Panchayat. Your opponent said like sewage was started in the field. I am not interested in answering any of those questions. If some locals tell you that there are issues, those are the ones we will address, not the opposition. So market also is the main issue. Yes, so market, it's not an issue. We have promised the market, but it is delayed because of a few reasons. Because of the land, there are a few issues, like genuine issues, and that's why it's not being able to happen. So once that is cleared, we will do that. Okay. So very soon, Talegaon will get new market. Yeah, soon enough. As and when everything is sorted out, it will happen. पुराय रिजल्ट येयल्लो आसा ते म्हटल्यार बाबूश मोन्सेरात पॅनलचे सगळे उमेदवार जिखलेले आसा आनी अपोजिशनाचो एकूय उमेदवार येवंक ना। बाबूश मोन्सेरातान 7 वॉर्डान जे आपले कॅन्डिडेट घातलेले 7चे 7 वॉर्डातले कॅन्डिडेट जिखलेले आसा। सुरवात जाल्लेली आंगनेलबाब देखुना कडसून मागीर हेलिना परेरा जिखून येयली, त्याच्या उपरांत रतिका गवस येयली, उशांत काणकोणकर येयलो आनी आत्ता जानू रोजारियो जे 1101 मतांनी येयले। त्याच्या उपरांत जे बाकीचे 2 कॅन्डिडेट्स आसा ते जिखून येयलेले आसा। संजना दिवकर आनी एक कॅन्डिडेट ती जिखून येयलेली आसा। अशें करून जे 7 वॉर्डांनी कॅन्डिडेट घातले ते 7चे 7 वॉर्डांनी बाबूश मोन्सेरात पॅनलचे कॅन्डिडेट जिखून येयलेले आसा आनी हांगासर क्लीन स्वीप मेळिल्ली आसा। बाबूश मोन्सेरात पॅनलाक पयली इलेक्शनाच्या पयली 4 उमेदवार तांचे बिनविरोध येयल्ले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। माझ्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नायकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून।